Kamsalo inavi supake sugo muchola ni tsala katanikini na mukusugo Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni supake bidi ashiga ni tsala Pakistani Defense Minister Shakil Khawaja Asif no pana Pakistan ga khu National Assembly kapsalo pikiuno ishi dola ni Pakistan ga khu Balochistan province lo kamilom Balochistan Liberation Army BLA galam yakono ni Pakistani Security Forces gushimi ko sasa akum toshi alika ki clear ki hipo ye panung no United States ga khu gushina nu kami pe tha che kyu gong na ke ipi ena Balochistan Liberation Army BLA galam yakono United States ga khu nam la phel ki rifle lika kamingo night visions kami pe tha che kyu ge phulwai ipi itari pano pikiuno Balochistan Liberation Army BLA galami hipakono akotono ni Pakistan ga khula Punjabi mi ko target shachni ipi itari Pakistan Defense Minister Shakil Khawaja Asif na pikiuno Balochistan Liberation Army BLA galami yakono pe tha chekyo rifle lika hipako ye ni Pakistan ga khula ithul chemoi eno ni Pakistan ga khunam lakal ke ko kumoi ipi itari pano pikiuno Balochistan Liberation Army BLA galami yakono pe tha chekyo rifle lika hipako ye ni Pakistan ga khu kalo Pakistani rupees 2 million me shike pusna ni ipi itaki pano pikiuno agalami hipakono United States ga khunam la pelkiu thermal weapon ipi ke ko ge pe tha cheni ipi itaki pano pikiuno awushina nu tipako ye ameye United States ga khu kalo $4,000 momo $5,000 kalo shike pusna ni ipi ena Pakistani Defense Minister Shakil Khawaja Asif no agalami yakona pe tha chekiu awushina nu hipako ye United States ga khuna amla phel kyu ke ipi akhalo piklave kyulo United States ga khuna kumu khochlen phi ipi United States intelligence mukuna khatani kini namku dim pela piveke toy China ga khu wushimya ko dolo kijimi top generals ko dolo corruption chiluve kyu hongno China ga khu missile program momo missile ko ye thosla toy akum to shimla vai ipi ena China ga khu yepi kana ami zsin kila pe than kyu hongno panong no huka top generals ko tsve ke ko ye panong no ami zsimona az sikyu hongno missile tomo alumo khawai ipi United States intelligence mukona pikiuno missiles were found with water instead of fuel ipi China ga ku wishimya ko dolo kijimi top generals kono corruption shawve kyu hongno anong kumsu dolo ato shi chekyu top general Zhang Zhou ye ovi kyu luki lono China ga ku yipe kana papela top general shipe movai ipi pai iti hi apunum pe hlochni pungushani ipi ena China ga khu wishimya ko dolo kijimi top generals kono corruption shawve kyu hongno apuna kiji ipe wa kelo China ga khu president Xi Jinping na pujani ipi United States of America ga khu president Donald Trump na ovikiu kaitani kini numku pumpe lon Colombia ga khu president Gustavo Petro ye aje akse galve kimi timi momo sigmen ipi kuche ipi itavi pano pikiuno Colombia ga khu president Gustavo Petro ye phui thai kiu president lakhi kumoi ipi ena tiliki kumono pasak peve chauno Colombia ga khu mi kono pana ga khu dawai loksa cocaine ko ni United States ga khu lo alho ku chu ja cheni ipi I hona akipimi Colombia ga khu president se ipi ena Donald Trump no Colombia ga khu president I hona pip save no pa je sigmen akse kalve kemi ipi kuvets kemo iti he Donald Trump no akishe pa so vai ipi ena iti he Donald Trump no pa je phui thai kiu president lakhi ipi kuvatsai ena Donald Trump no ovekyu chalalo pikiu no Venezuela ga khu likhi kumono Colombia ga khu ge alho ku chu dawai loksa tomo cocaine ipi ke ko ni United States ga khu lo supuve na ja cheni ipi I hona akipimi Colombia ga khu president sikimo iti he pama ye aksau ki view shawai ipi ena Donald Trump na hipo khatani kini no kutsompe subakhe kuthu agezani chalalo no pana Colombia ga khu president kuveno United States ga khu White House office lo pasasa akapsa she ipi eno pamano agkapsa shi kyu tipo lo akotono dawai loksa cocaine ipi ke ko ye aga khu kama alu elope movenia no agkapsa shi ipi Iran ga khu mi timi to mono pana Iran ga khu sakpeto supreme leader Ayatollah Ali Khamenei yekpe sho panung loke mo kelaw no igona lachle kyu lo Iran ga khu gusimya kono lukhi tache chalala panung no to timi apnum pe chrisni sha kyu sho ali ka veku vetsikyu tipo ye iti tolomo li phumlana phe ipi ena lije ye Saida Maleki ipi ena Facebook na pikiuno kugo Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC hoshimya kono li show alika gotuk ni webku vetsikeno panung no angkalana aktawla li sauve ipi ena Facebook na pikiuno li to timi iwona ajukiviu lakhi ipi ena timi kamna pikiuno
Iranian Revolutionary Guard Corps wusinya kono aag taulo ang kalana li sauveno li shipthavam thai ipi Supukibidi ashigani salolo Financial Express Society no pikeuno India ku Uttar Pradesh State Ghaziabad fogolo totimi kutuno game addiction alho ku to Korean game laki mobile phone la iliche ipi eno panuk thiye atsinpu ipi eno apuna panuk thilo Korean online game tipo ya ilikelo ipi panuk thila pikemo panuk tuno patsa lusmove ipi eno Korean online game tipo lo step momo level hopung tolo ani ipi kugo panung no Korean online game tipo fu level laki to vekeno game level tipo instruction no panung vila pikeuno aki pala kunguno ilekivelo ipi ileno panuk tuno aki tipo pala atokulono ilekiveno panuk tuye akhukave ipi kugo apuna panuk thuvilo Korean online game tipo ye ilikelo pikeno panuk tuno pikeuno noye India mike ikimo nimye Korean mike ipi panuk tuno pa coach leve ipi itari panuk tuno apu coach lekiuno papa we cannot leave Korean is our life Korean is everything to us you cannot separate us from it we will give up our lives ipi panung no apu coach leve itari Financial Express Society no pikeuno puthot sala timna zubom talono panuk tuno room kwena iperikiulo apuna panuk tulo time kami injekiulo panuk tuno pikeuno nimno chukala azu yeni cheni ipi panuk tuno pa coach leve ipi puthot zubom ta sha kilano panuk tuno achuka kila ipegano azu yeni shane ipi panuk tuno apu coach leve ipi ileno panuk tuno tukono aki pala atokulo no ilekrive ipi eno ningna itimasa kiuye akion liakona mobile phone la ku games ilen kila itimasai ena timi kuna kona putona panuk tuju itul kino panong na pikeuno panuk tu dola to timi lakina ile kini sha kiulo to timi kinina igona li lajle kimo lajlem laveno panuk tuye ilo krive ipi Asianet News Society no pikeuno Northeastern Brazil yegelo superke kutu agezani tsalolo bas lakina timi hoso hapu chekelono zleno alage alo ilo kreno panong dola timi chiso ye akhu kahave ipi Asianet News Able Society no pikeuno Northeastern Brazil yegelo Alagoas State lo bas lakino timi hoso hapu chekelono zleno alage alo ilo kreno timi tipako dola timi chiso ye akhu kahave ipi eno bas tipo no accident shive kiulo timi chiso akhu kahave kiwongno Alagoas State lo timi kamtsuno amlo ime kiutsala atsala gtu ikilwe ipi eno timi chiso akhu kahave ke kodolo timbidiye itimi ko ipi itari Asianet News Able Society no pikeuno ko timil hoso tipakono Brazil ga ko Sierra States lo tikatini sala aje Our Lady of Candelaria ipi ku tikatini sala ikilveno idegekeno panung no ko Alagoas States lo a tipo to vekeno panung no bus accident tipo solve ipi itari Alagoas Regional Government no pikeuno timi chiso akhu kahave ke kodolo timtni ye to timi ko ipi eno timi punguye kiptimi ko ipi eno timi bidiye itimi ko eno timi zave ke koye iteke shikipi vikila ngwa khani ipi ikimo timi kije izave kila pismo eno bus accident polo timi chiso akhu kahave ki wongno Alagoas State long Governor Shakio Paulo Dantasno panong tikini sape ipi Russia ku President Vladimir Putin fu Special Envoy Shakio Kirill Mitrivno AI Peitano United Kingdom ku Prime Minister fu ajutola kimla pelwe ipi eno pano pikeuno United Kingdom ku Prime Minister Keir Starmer ye totimi laki to kiuke ipi Keir Starmer no bikni khapus putho ke holo nam la pelwe ipi eno Russia ku President Vladimir Putin fu Special Envoy Shakio Kirill Mitriv na pikeuno yes Starmer is finished ipi itaki pano pikeuno United Kingdom ku Prime Minister Keir Starmer ye Soviet spy momo techu shichekeu tim laki ke ipi eno paye to kono Russia ga ku gangno agu mi shichekeu eno tiliki kumono United Kingdom ga ku gangno akna shichekeu tim laki ke ipi United States ga ku ngo Saudi Arabia ga ku yepikana kumcha akupcha shikeu la khatha ve keu kipilano Saudi Arabia ga ku no United States ga ku vu agushinanu iwona akum to laki 730 Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhancement PAC-3 MSE IPQ tipo ye klin tiu shivai ipi ena agushinanu tipo meye $9 billion ipi ena Saudi Arabia ga ku hipo ye Muslim ga ku laki kimo
United States ga khu sa se Donald Trump gong no aksau ki view ga khu sha chini ibi ena Saudi Arabia ga khu no United States ga khu vo agushina no igono akum to tipo khani sha ki ye sala no agumi ga khu lakhino pana ga khu sa se agushi ke pu sha ye pana ga khu se shopen ki gong khani pi akatu sha ni ibi ena agushina no tipo ye agumi ko vo missile agushi kiyo ena John Bom ko akum to si vekum ban kila pe than ki ke ibi Supokhi kini agizani tsalalon Western Nigeria yegla apu kini War of Lakes mo nuku Lakes pulo terrorist galam yakona timi akhenal hoso alikana vekhbitive ipi ena tie Nigeria ga ku member of parliament tim lakhi Muhammad Omar Bio no pe ipi itagi member of parliament sha ki utipuno Associated Press sa gi tiena pikeuno agalami tipako ye lakurawa ipi ke ko ke ipi ena panong ye Islamic State galam yako sas kumsa lakhi shi ke ko ipi ikimo agala mi tipako na kuma coach len pe ipi eno timi zave ke ko dola tim kini vim la vena akhu ka havai ipi eno ite he akhu ka havi ke ko ya aki hila akhena al hotso kini shivai ipi itaki Reuters sa gi teno pike uno Nigeria ga ku hipolo agala mi lakura wa ipi ke kongo Islamic State gala mi eno Boko Haram eno alika ki pe mi kamino al ho ku thu akna hitoi ki usachini ipi Nigeria ga kulimi aje ki pile ki pe mi ifunania nuagene apnum pe mukutso sha kiu ye apehina miri kiu gong no liye akhu ka vai ipi ku lina Nigeria ga ku capital Abuja ipi kiu pokelo amesa na ngochi kiu kila ngwa kila no apehi tipo no li miri ve ipi liye The Voice Nigeria ipi kiu singing competition la contestant la kishi che ipi ku apehi tipo no li miri keno liye iwana imeve ipi eno tim khamna shikipi wikila li sauve kemo lu khi shri la khi salalo na li ka ha ve ipi Supokhi bidi ashihani tsalolo Venezuela ga ku news laki Venezuela analysis ipi ke usasa gi teno pike uno ovi ke lu ke ku thu tupula ni tsalolo United States ga ku no Venezuela ga ku president Nicolas Maduro ngo panipu Celia Flores kama ga galveno United States ga ku lo sauveno iti tolo mo khatha pe pa ki ugong no Venezuela ga ku mi timi to mo no panung lo ke mo ke launa I hona la chilia vai ipi United States ga ku na pike uno Venezuela ga ku na alho ku thu dawai loksa ko United States ga ku lo chu venon jeche ki ugong no pama kimin pu ye United States ga ku no galveno iti he New York puglo khatha pe pani ipi eno iti tolo mo United States ga ku no pana kimin pu ye Venezuela ga ku la ki de po mo na ki ugong no Venezuela ga ku mi timi to mo no panung lo ke mo ke lo no tim laki no United States ga ku President Donald Trump gila heku ve ki wo lo no aji tom la ve no I hono la chileve ipi eno Venezuela ga ku liki ku mo no United States ga ku New York no Times Square ipi ki ala ge Venezuela ga ku mi timi kamna I hono la chileve ipi eno Ayeghiqha lo apu hi hlots go lo ge timi to mo no I hono la chileve ipi eno Venezuela ga ku mi tim tipako no pike uno ni Venezuela ga ku president mo panipu ye dawai hoksa jeche ki tim ku moi ipi eno ko Venezuela ga ku mi timi to mo no I hono la chileve kino ado kami ga uno president Shakil acting president Delcy Rodriguez no United States ga ku president Donald Trump ngo United States Secretary of State Shakil Marco Rubio sas agapsa shive ipi itagi ado kami ga uno Venezuela ga ku president Shakil Delcy Rodriguez na timko vila pike uno United States ga ku ngon ni Venezuela ga ku yipi kana aloke launa agapsa shive na hathal ke pushna ni ipi pe ipi ishi sa kithe hepado nong kam chishkimti